Jedne prilike kada sam počeo nastup i obično krećem sa svojim pjesmama i sa zabavnim hitovima legendarnih pjevača, da bi kasnije tek nekako ušao malo u narodnjake, urbanije i otpjevao poslije toga i sevdalinke, tako da bi noć bila fantastična. Svi koji su na mojim nastupima znaju kako to radim. Međutim, dešava se da ulazim čovjek onako, vidi se na njemu i voli da se dokazuje, i sad tu su neke prelijepe djevojke i on pred njima, znači druga je pjesma, i on pred njima vadi 100 eura, onu zelenu, i kaže: Ljuba Alčić s prvom kišom, mislim na nas dvoje. I sad, i dobro sam isljubao, ja i znam tu pjesmu, ali naravno, mislim, ne mogu ja sad tu pjevati odmah, to okrenuo bi čitavu noć i sve bi to pošlo po nekom, u nekom drugom smjeru bi otišlo. Ja kažem: gospodin, nemamo tu pjesmu u repertoaru, a znam, s prvom kišom, mislim. I sad vidim ja da on to radi da se dokaže, ma nije prošlo, znači četvrta pjesma ide, on nosi žuta, ovako maši pred onim surama i kaže: brate, ajde Ljubu, ciganin sam, ali najveće još goru, znači da mi sad ja peta pjesma da pjevam odmah to, urban klub, mjesto, baš svjetski izgleda. Rekao, ne radimo u prvom bloku narudžbe, poslije ćemo. I sad je on vidio da ja ne pjevam taj repertoar, odnosno bar da ga neću u tom trenutku pjevati, a ne poznaje da ja apsolutno sve pjevam i sve znam, ali idem redoslijedom da bi noć bila fantastična i da bi svi bili zadovoljni. I ja vidim, sad on konta, sad ću se ja dokazivati, on neće ništa uzeti. Ide lik pred onim curama i vadi ljubičastu 500 eura. Kaže: vidiš, brate, on meni na uho, ja dok pjevam, dok je poršpil, on meni na uho govori, kaže: vidiš, kaže, vani, pada snijeg, kaže, ali ovu ne znaš, kaže, hajde. Dakle, gospodine, koju, kaže, sad već nagovorim koju, kaže on. Pa snijeg je opet snažan, a on sad konta kad nisam pjevao ove ljubine, gdje ću sad Šabana pjevati? Kad ja, onaj kolega klavijaturista drži već tu intonaciju, otprilike, akord, a ja njemu: sneg je opet snežana. Ovdje pjesti sam oni 500 eura izvuče. On se nije nadao da će ja to uzeti. On je, vidim ja, on je poplavio sav, one cure gledaju, smiju se, ali boga mi, ja sam dobio ljubičastu boju. Uspjeli smo bend i ja 500 eura. Poslije toga više nije rizikovao, jer znamo mnogo tih pjesama gdje je bilo ludilo, do kraja smo pjevali Šabana i Ljubu i sve. Noć je bila fantastična. Pa moje upoznavanje sa legendarnim Šabanom bilo je na snimanju Zvezda Granda i to je bio moj prvi susret s njim i moram da kažem da zaista to ću zauvijek u životu da pamtim, zato što je on bio u žiriju i upravo nama koji smo se predstavljali sa zabavnom muzikom, to je negdje otežavalo da se takmičimo gdje je neko ko preferira potpuno drugačiju muziku, a ko je zaista kralj muzike i tog pravca i koji ima tako veliki autoritet. Međutim, nakon jednog snimanja Šaban mi je prišao i rekao mi: svaka čast, legenda. To je meni bilo, rekao, vi ste legenda. To je meni bilo zaista nešto što ću uvijek pamtiti, jer poslije toga, nakon što sam prošao prvi i drugi krug, treći, kad smo se već zbližili, onda sam jednom prilikom Šabanu rekao, taj krug sam se takmičio sa nekim momkom koji pjeva narodnu muziku fantastično i bilo je negdje pred finale i zamislite sad svi u žiriju gdje uglavnom su bili narodnjaci i nekoliko zabavnjaka, znamo ko je već bio, Šaban glasa za mene. Pjevao sam Bijelo dugme i ja kažem: Šabane, zaista nisam očekivao da ćete vi u sve jednom krugu tokom cijele sezone da svoj glas date meni. I Šaban kaže: nema veze što sam ja narodnjak, ja apsolutno dobro čujem ko je bolji i ko pjeva, kako pjeva i ko je kvalitetan i meni je to ostalo u sjećanju. Eto, tako moj odnos sa Šabanom bio je zaista super i bio sam na turneji kad sam čuo tu najtužniju vijest, to me mnogo pogodilo, jer svakako da je Šaban i dio moje karijere, zato što je u tim nekim najtežim trenucima uvijek prevagnuo na moju stranu i moram da kažem da ne postoji nastup nakon toga na kojem ja ne otpjevam bar jednu pjesmu u čast naše legende i naše kralje.
Zašto je Saša Popović najuspješniji u svom poslu? Pa postoje mnoge stvari, ali recimo reću vam neku najosnovniju. Naprimjer, nikad u životu se nije desilo da sam ja poslao poruku Saši, da on nije odgovorio odmah nakon minuta. A sigurno u njegovom imeniku hiljade pjevača i stotine ljudi koji su njemu u tom trenutku, porodice, ne znam, suradnika koji su mu bliži. Međutim, on je uvijek dostupan za sve nas i uvijek je spreman na odgovor. A danas imate direktor nekog udruženja, zovete ga 10 puta, čovjek ništa se javi, totalno nebitna ličnost. I upravo to je jedan od razloga zašto ljudi uspiju, zašto dostignu takve vrhove u svom poslu. I sjećam se kad imao sam koncert u svom gradu i krenuo sam nakon 4 dana na snimanje jedne emisije u Beograd, i zvoni mi telefon, ja pogledam Saša Popović i javim se, rekao, izvolite direktore, kaže, je li moguće da si imao onakav koncert u svom gradu, da je onoliko ljudi bilo? Je li bio još neko s tom uroku? Nije bio tako u mom gradu, mi stvarno podržavamo jedan drugi, ja stvarno od uvijek imam podršku. Pa kaže, je li bilo 10.000 ljudi? Pa jeste, kaže, odmah se vraćaj i uzmi snimke i donesi mi u emisiju. Zamislite sad, on razmišlja o tome da možda ima stotine na Zvezda Grand, on je to vidio ili mu je neko poslao i on razmišlja o tome da se to odmah treba prikazati na televiziji, da ljudi vide kako je publika u svom gradu dočekala mene i a sigurno je milion takvih primjera na osnovu kojih je on stvorio velike zvijezde i na osnovu čega je doživio takav autoritet i takav uspjeh u svom poslu. Pa evo, moram zaista iskoristiti ovaj intervju da pozdravim svoje prijatelje u Njujorku, da pozdravim Hajra, Dina i Jera. Zaista su to prijatelji koji su zaslužili da ih spomenem. Eto, ispričat ću kratko priču. Imao sam nastup u 3 sata u centru Njujorka i oni su insistirali da, iako se do tada ne poznajemo, oni insistiraju da dođemo muzičar i ja u Njujork. I tu smo sretli na aerodrom i dočekao nas je Dino Redžić i odmah smo se nekako sklopili, isto prezime imamo, dotad se nismo vidjeli, nikad ni upoznali i pričao mi je da me pratio na moju karijeru i o sebi nije mnogo pričao, nego vidio sam da nekako, da je to takva gospoda da želi dijelima da ja sam vidim i zaključim o kakvim ljudima se radi. I odmah smo čim sam vidio da smjestiće nas u hotel, zaista u centru New Yorka, Manhattan, vidio sam koliko je sati. Odmorili smo malo, poslije smo išli da se slikamo po New Yorku cijelom i nakon toga večera otišli smo u jedan restoran, ovako gore na krovu, vidi se Times Square, baš prelijepo. I onda sam vidio da je zapravo to njegov restoran, iako to nije mi ni rekao odmah i bio je zaista prelijep doček i moram da kažem da smo se divno osjećali. Međutim, nije to bilo sve. Onda smo otišli u hotel, odmorili smo, sutra kad smo trebali na nastup, on me pitao kad želiš da idemo u taj grad gdje pjevam. Ja sam rekao, pa eto, meni je bitno da dođem na vrijeme, da možemo odraditi probu, da bude sve kako treba. On kaže, ne, odmoriti do 4 sata, ostani pa ćemo onda ići. Jer ja znam putovanje, treba autom da se ide, umor je to. Kad smo ustali ujutro, otišli smo u njegov drugi restoran, doručkovali smo i vratili se u hotel. I sad u lobiju čekamo da dođe vozač po nas. Dok smo čekali, ludnica u lobiju, hotel je prepun. Vidimo, dolazi neka svjetska zvijezda, ljudi se okreću, nešto, gledamo šta je, u stvari neki Rolls Royce. Ja sam se i ranije vozio Rolls Royce, ali ovako nisam vidio nikad. Ovakav automobil, unikatan, vidi se, vrijedan je preko 1 milion. I mi prilazimo da vidimo ko dolazi i kakva svjetska zvijezda dolazi. Međutim, kad smo tu došli, na izlaz hotela, blizu automobila, otvaraju se vrata i kaže, gospodine Redžić, meni kaže, na našem jeziku, ovaj automobil je za vas, izvolite sjediti. Ja sam izgubio, zaista sam očekivao neku svjetsku zvijezdu. Svi sad gledaju u mene, svi ljudi koji se tu gledaju. I gospodin Dino kaže, imaš čast da na nastup ideš u automobilu u kojem idu rijetke svjetske zvijezde. I sjeli smo u automobil i krenuli smo. Gospodin Hajro je bio domaćin i on nas je
vozio dok smo se vozili, tako smo se lijepo družili i zaista u nekom trenutku osjetio sam koliko je lijepo steći takve prijatelje, da te tako dočekaju i cijene kao svjetsku zvijezdu, od samog znači upoznavanja do kraja nastupa. Bilo nam je prelijepo, na kraju nas je u objektu gdje smo pjevali dočekao gospodin Ero koji je suvlasnik restorana i prelijepa je bila noć. Nakon toga ostali smo sutradan, družili se i moram da kažem da nosim divne uspomene i ako Bog da, kada bude mjesto za nastupe, opet ću doći u New York i družit ćemo se i pjevati, jer to nije sve. Zamislite, poslije svega i takvog dočeka, oni su onda obezbijedili sljedećeg čovjeka gospodin Emir, koji nas je vozio na sljedeći nastup. Bio s nama cijelu noć, ispratio nas u hotel, sutra opet je Dino došao sa svojom ekipom i zajedno s njegovim bratom družili smo se sve do leta u New Jerseyu, gdje se zaista nosim divne uspomene, eto ovom prilikom pozdravljam i opet se nekad vidimo kod njih na nastupu. Nova pjesma Mnogo mi fališ ti nastajala je u jednom dužem periodu. Došla mi je inspiracija, sjeo sam za klavir i počeo sam pisati i odmah mi je došla prva rečenica: mnogo mi fališ ti da uz tebe ozdravim, nove godine i rođendane da proslavim. Mislim, to mi je odmah dalo neki znak da se radi u nečem dobrom i da moram nastaviti da pišem dalje. Onda sam nastavio da pišem refren i to sam snimio i zapisao. Nakon 2 godine uz gitaru sam svirao i došla mi ponovo ta pjesma, znači u istom tom obliku. Iako sam bio sa strane, ostavio, potpuno nisam računao na nju. I ja pjevam Mnogo mi fališ ti da uz tebe ozdravim, nove godine i rođendane da proslavim. I ja nastavljam dalje pisati i onda napišem i strofe. I kad sam pokazao to producentima, oni su rekli, odmah im se svidjelo i odmah smo, isto trenutka smo bili u studiju i počeli smo odmah da radimo. I napravili smo kostur aranžmana, snimio sam je i kad sam onda razgovarao sa svojim prijateljima, odlučili smo da odmah snimamo spot za nju i snimali smo po scenariju, koji mi je isto došao nekako u misli. Uspio sam sve da nekako ekranizujem onako kako sam zamislio i eto upravo imate priliku da poslušate pjesmu i pogledate spot.